asili chiko kire miaka ene abakori gasi imeshara yabo nebwente yakolerwe review na ndi review yemeshara eminde ya menta singincho inflation na maganande bono buna kupet ntwa begeteka a proposal yaito omwaka wetete omutenyu 10 which is a teacher service commission amagani yaito buna abantu batotebeti abantu batagete basic pay emente by between 15 and 100% but 8,000 allowance every uniform across the country and emente by 20% but get commuter allowance every reviewed by 200% asingencho ngakio moelio how commuter allowance ya change tiku ya lingo mwaka 2013 ine miaka 12 ngaki ya mafuta alenge silingi 90 lita bonige petrol 180 yange 200 lita ngabali mbata gete commuter allowance change asenjo ne fair para ya mentre sana na amagani anda mange ntu atete extraneous allowance ntu atete risk allowance hazardous allowance ntu atagete kwerende change ku career progression guideline eliego to make us promotions cha bali mu change ku so inde yabyons pibi abegetuamo bune proposal tukaira TSC yes tukaganya barwe counter proposal bakingusa sana so kule counter proposal na ande maida serikali ngojere ya chesara abantu chinza chinde kairigeka one kiraje tekorangere union chiwiki sato chiaitire egacheta kwati kende kero yajeta kwati kende nalio ya totetinga within chiwiki sato ngojere ne proposal counter proposal ibare tatabono moisonde na ande nere yo twakore tego sign buna SCBA nya abatiga taligento ketoko gete muono sincho ebinge bye bintu twatagete mbikiraneti bono bali mu ndogokiri na CBA yega bono ekire gocha igeroro no nya geto geche dineroro lakini tetoko gete torochenga amaganita mange buna bali mu takiraneti